Mastu namo sidam naseneng nana Agus Dewu ya nana ayu sisian bapu pamekas nejani bapu nartayan totonan jatining teleb bang idep idewane ring ido sang yang widiwase. Mastu namo sidam naseneng nana Agus Dewu ya nana ayu sisian bapu pamekas nejani bapu nartayan totonan jatining teleb bang idep idewane ring ido sang yang widiwase. Maka yatinnya nih ceneng wantah majang ring linggih hidu sang yang widiwase rikalane nyidiwu ngulati nyaratang ane jati kepatutan punika nana Agus keran bapu cecel ringi dewu patut semua kenang pesan mangden side paritatas jati semekan dewu sauninge reng kawen tenang paran linggi hidup tabe pakulun ide yang widi
Napi mak kejatin wiwitan linggih hidup punika jeneng Agus. Manganen jantos ngerti patut ulah tiang pisan mangden sida sumeken di dewa tatas kejadian kawin tenan linggih hidup dan kau orang mana ragu sumangden tuare nyanida pidewane ke bande ban manah bimbang boina ani madan nuwa pare terlebih ring linggih hidup bapa angin ayang ngawit jeneng Agus nana ayu dewa pertiaksa ne mangkin dewa ne mangkin mirengang ngawit jani bapa pacang naratayang paridab bisane ceritayang bapa ibu sana ngawang cita ragan yang widi ne jani bapu pacang nginaya ngewang sitang nudingan indik kawin tenan linggih hidup pamakas sang yang widiwasa dasar malu mangnen kuang dan nah pamkas ane madan wiwitan ingin kasih nanggah dasar tuh sandang mangde sida lajar mangde sida jati-jati pasti ke penampian ini dewa mogeta keneng pinulah ini dumugi nejani ragan bapu nyeritayang ringi dewa nudingang kawin tenan linggih ide yang widi mugi riwastu
tan ke cakra bawur yang tok sinar suci lingga hidup nana Agus Bapa sekadi galake mangkin tenenan ceneng bapa langganu purun ngajak-ajak linggih hidup ragan bapu mangnetan kacu katulak carik antuk sinar linggih hidup dani sane para meledang nalar miar sayang sinampura agung lungsurang titiang kayu sekadi bapu ngabdiang dumugi mangde side pace panugrahan sinar suci ngian idep sane jati nirmale mati sila duduk tur dumugi je sumangnen lempas kalis nalertan ke bandur yang tuk sualaksana sane tan patut telat kadiat mika para sida muali eling rengangge sarire tan maren ngabdian jatining kesadon seneng miragi
para sida tumuh penampine rikalaning miyar sayang sumanglen sami sida lulur asih suka wiyati Astu para sida telep rikalaning ngemargian inggian ting laksananya terlebih majang ring linggih hide sanyang widiwasa pamekas sapawut ring arten serado ngelantur carita yang bapu sane satwaluya pati sering pikeno saradane totonan mana pangone jati para sida jati-jati asiki lajer nunggil pengatine sia-sia-naka sangkaning ring jabu ngelantur ring jero nekeng hati wakiat mikotan ganyi sane kasenguh wahyu diatmike di sajeroning jenyanu mangden sida panggah ratri kayo sida raket masikian di sajeroning solah ingyan mana rawing punika bebawas ke bawas jeneng yan reng kayu sampun ngugu sampun jati-jati kesadian idep dewane dur sida nunggil pangegane pamekas ring linggih hide reng rawan
tasih matudha naler tan patut lempas asapun api bebawa si dewane mangde jati asapun kering sajeroning penampian laksana kamar bini rauh ring suraksana sane patut inggian sane tandang rikalaning punika jalanin nyati jati para sida ajeng tur maning sida pagah tu ani kasenguh mah srade Nana Agus pancakaret yang lalimo nah jeneng muali caritan bapane Renyi Dewa sane kasinanggah panca tu wantah mategas lalimo wiyakti panca sradong jati kasinanggah panca serade datayang bapa malih kadine bawa sang Titunggil sane sampun para sida tingarang bapa wau Nana Agus ne patut sanang guwane pisan yen pakiling bapane ceneng tu sane patut telebang tur maning gugu pisan yen ceneng was kebaca nah winan iwau sampun presida bapa ujang seke besik pamungkas Renyi Dewa nelimo
daki dewa sadia sida tumagehang ane kasinanggah lelima ingyan kasinanggah panca serada Nana Agus Wirekhento dasar agamu ken kerana bapa nirita yang ringi dewa manglen telap dine itu mula maka pakukuh agama ni tu pamakas jatinnya ni ceneng ya nanto donen karti yen pet parade nyani dewa dereng presida tahu tatas ring daging nyane punika ceneng biasa selingsut ne apa saja kaden boyo nato ke kerana patut pratiaksai dewa yen yang lacur nyentuh mabading lantas penampine ane jati-jati patut kekaden boyo tu sanang tatasang Nana Agus